Anya laki din! Oh no! Oh, yes! Si kami gayam tatang. Makikita na lang arunan. Ibagampay laang asyak. Apay anya ibagayaw? Umayak ang kape, Jumar. Na ibusen ti kapik iji balay. Anya? Di nakadipastrekan, Jumar. Ag sarsarita takadilatan dito'y ridaw. Ay, sige Sumrek kayo tatang. Ingka man pa ka ng aso ta, Jomar. Itaypay nga agtataon. Hoy, Jomar! Kasarsarita ka. Ingka pa ka ng aso ta mabisin. Ay, kasarsarita na. Katwan! Anyat pang panunutom aya. Tadinak pa yun mangag. Salbag ide. Naay. Anyat pagbubusuram, Jomar. Sino pa'y kumangay? Inal daw laki din nga umay dito'y balay ni tatang mo. Ha? Nag-feeling mo da dyan lakayin ta kung namlan are dito o nagtibalay. Oh? Di mo pigsanti agsao. Ang mga numangag na ka ni tatang. Kag pa'y sumuti bagbaga. Papanawo mo, nga po tadyak kaya tipayod na. Nagangsag. Anya? Dan samat ibagbagan ni Jumar kontra kanyak, li isa anak ka. Ha? Makasugat ti panagkikita na. Kasla kumitkita adiles. Anya adilis ti sasawan nyo, tatang? Nagkutaw ngam nagdakkel ti ulo na. Anya lakit din ni tatang. Tila madmadlaw yo kini Jomar. Ay pa man ditaw ta disnugat. Diyak kursunada ti panangkikita na kanyak. Kasla akla malablabusan. Anya lakit din ni tatang. Agkakanat manan ti ibagbagayo. Bueno, di na kayat nga umayak dito balayaw. Di yulatan ka di ikaskaso ni Jomar, tatang. Umanlatiw kayo lata dito balay. Awan ti mang laplapod kada kayo. Sa. Umano ka man. Sa. Sa. Bagtit na itang asawam, Lisa. Apay na ibagam abagtit ni Jomar, tatang. Agbugbugaw iti pusa, kat awan mo't pusayaw. Ha? Umano ka man na pusa. Naa. Apay nga agkat katawa ka, tatang. Kasi now, luklukon lang ni Jomar ti bagbagina. Hey, agawid ak manlaingan. Anya? Meow! 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 Agawid akon! Meow! Anya lakit din ni tatang. Kaslamot ten pusa nga agmiyaw. Nujak lakatugangan nila kay Mindaw. Nabayagan nga insinak ti kararwana. Talaga ka busur mo ni katugang mag, Jomar. Una, imbag na dalos ko mamang umay di balay. Nagmursing mait. Kapit pitak kiti saka na nga umunigad. Anya? Nagangdod. Kasla isbutin mo ang tipayod na. Makaulaw. Ay sus, ano sa mo ni katugangam? Awan mitlat maaramidam no umay ijay balayo. Tagmay-may sa aputot na di asawam. Tilay bagbagang mait. Diyak maanusan ti ugalin ni katugangak. Mangirarit iti kape. Anya? Kano inuras nga agtimpla iti kape. Nagadupay ti asukar na. Anya? Di wala di kam agkit kita iti dadya lakay Mindaw. Sana nasakit ti bakrang ko. Lakay Mindaw. Ay, tatangko na ko ma. Ay, Sinalbag ka, Jomar. Lakay mindo kun ko namatin kanyak. kwa. Hala, agsuri ka kanyak. Apay ko mga agsuri akong kalakay. Naa, at da ka di ibagbagam, Jomar. Ha? Ay, awan, tatang. Ha? Sorry. Ay kasta masursurom ti agsuri kanyak. Apay, anya ibagayo, aya. Umayak agkapay. Mana, ay, kwa, sumrek kayo. Ay, umay kayo, timple, ti kapiyaw. Ay, overstaying man ni tatang mo dito'y balay, Lisa.
Bayam ka dilata ni tatang ko, Jomar. Awan mo ti mading ar-aramiden na. Anya nga awan ti madingar aramiden na. Kino inibus namin at tinapay di lamisaan. Anya? Saan la tinapay? Naibus pa di kape kan asukar ta. Anya lakit din aya, Jomar. Masikura na kamangkit kita kanita tatang mo ang nakaturog dita salas. Sapay nakalislis ti bado na. Agparparang digas labulkan abuksit na. Anya? Anyat sapsapulan nyo diti paraangan, tatang. Ay, sinalbag kita mapukpukaw jay chinilas kaw, anak kaw. Anya? Pinanawak laeng dito'y batog tiri daw yaw. Ay, nabanogak pa yan namang sapsapaw. Amangan no awan mo ti tsinelas yung imay diti balay, tatang. Ay, sa anak pa ngagkabaw, tapno malipatak ti saan ngag chinilas. Sapay ka, barbaro da dya, chinilas ka. Amangan no intaray ti aso. Imposible nga itaray ti asaw. Tao laki de, tinang itaray, anak kaw. Anya? Bala, tulungan nagban ki di amang sapul iti chinilas ko, Lisa. Nasakitan ti sikat ko, apo managna. Wan, tatang. Mabait man lang, Jomar. Apay manan. Agpudno ka man kanyak. Anya nga iti pudnok. Sika tinangilambang iti tsinelas ni tatang anya. Di na man pagpabasulan. Diyak agilam-lambang iti chinilas. Ulbod ka? Amok nga agul-ulbod ka kat. Kasano ti panakamo mga gululbudak? Agtayak day tadwa abukol ti matam. Anya? Isungaklo namon as sika tinangilambang ti tsinelas ni tatang. Gunan! Inlamang ko. Nangilambangam. Ije kalagdaan tapno marigatan amang sapol. Anya? Ingkaalaan, kat isublim kini tatang. Sika na. Apay asyak ti ibaon mo. Sikati nang ilamang. Isu asikati mapan mangala. Nagbayag ka na kisarita iti cellphone. Asino ti kinasaritam? Ni ngayon ti lablay. Tayo na uda kabsat dahi di tatangkaw. Anyat imbaga nakan ka? Kaya mailiw mo kanyak akaanakan na. Aya. Kasuno mo nga main. Di mo agbakasyonan dagiti kakasinsin kong anak na nga adda ijabrob. Sa bagay. Kung may kanong magbakasyon diti balay. 2 weeks ka no? Awan parikot, lakay. Kaya't kumot ang makita ni Auntie Lovely. Nabayagan, ajak nakita. Asino di simang put asa nga ilayaw, Lisa, anak kaw. Ningay, Auntie Lovely, nga ikit ni Jomar, tatang. Anya? Nilablay ti siya nga ilayaw, anak kaw. Wan tatang, isaw nga agpaisaw. Kat, sa dino nga'y tayan na. Agdigdigos tatang. Mapudutan ka no, isuan na pa nagdigos. Nabayag ajak nakita ni Lablay. Kaya't kwa makita. Urayik amalpas nagdigaws. Anya lakit din ni tatang. Saan ang nagbaliw tilangam? Napintas ka lata, Lablay. Ay, si ka talaga, Mindo. Aging gaita, bolero kalata. Ay, sa anak nga gululbod, Lablay. Nagsiksekan. Nagpintas ka lata. Ay, nasaya at man ta, napanunot mo ti umayag bakasyon dito yung lugar, may. Ay na, Mindo. Agmay-may saak ngaminin ijabalay mi. Balo na kun tinatay. Ha? Ay, nabalo ka, Lablay? Wen, Mindo. 5 atawan a nabalo ahak. At damot tinidya abroad dagiti talo nga anak ko. Ay, agpada tagaya man abalo tinatay, Lablay. Kaslan na itadhana.
Anya ana itadhana, Mindo. Kasla na itadhana ta adwa, lablay. Anya? Kasla kayat kumanenti agayat iti maikadwa agundaway, lablay. Abay nga bakit? Malaman hindi mo lagawin ni tatang mo. Agsarsarita dapay kini Auntie Lovely. Anya, ay. Ada something wrong. Anya something wrong ibagbagam, Jomar. Ay, sa balit imadlaw ko ni tatang mo, nay. Kasla makas asawa apo sa tilangana. Anya? Ay, naapo, gyaman na tanagawi mo ilang tatang mo. Kung ang laki dinuom yan man diti balayan. Nabayag da ngamin nga nagsarsarita kiniikit mo, Lovely. Ay, naman katuro-turo ka pa kiting. Itay pa ilang agsusoya baka. Kat ala maturog tangarudan. Rabi iuna yan. Asino dyan tuk-tuk-tuk, rabrabi eh. Huwag nga agpaiso. Asino nga hindi tagtuktok to? Lisa, nakaw! Ah. Lukatan nyo tiri daw! Lisa! Ha? Ni tatang tagtuktok to? Apay anak sublay. Kanya ti aramidin na nga diti balay iti kastoy nga oras. Dito'y kagaya man anaturog, Mindo. Wen, lablay. Di ka ngamin mapanawan kahit. Anya? Si ka talaga. Saan ako nagpalpalikaw pa'y, lablay? Agayatakin ka. Anya? Ay, di na kumamutrabakan iti kastaa, Mindo. Ay, isan ka arabrabakain? Talaga nga agayatakon ken ka, lablay? Ay, nagpartak ka matan. Ada ka di matlaeng namnamak, lablay? Ha? Jack mo, Mindo. Lablay? Ay na, Mindo. Inigamamot ng tidakulap ko. Ay, ayatin ka, lablay. Mindo? Ayatin na kumamit, lablay. Patay na patay ako sa'yo noon pa. Anya? Nagulimot mo dito balay. Sa di nung ay tinapanan iti ka balay ka. Awan mo yan tilaplay. Rip mo rin na tayo. Mapaanak man di kusina. Nagmerinda man. Mabisi. Kasla da tao iti silid niyan tilaplay. Kunak mo awan tao. Ante! Anyat mapaspasamak ka dita silid mo. Awan mo sumungbat. Anya nga tinang ko kanab tuog. Iamper ko tilapay ko iti ridaw. Amot na niya ti mapaspasama ka niyan tilable iti unag ti silid na. Anda tao, lablay. Ni Jomar, akaanakak. Mindo, pumanaw kan, kartingham. Pag naakngay, lablay. Tumpak kan ititawa. Anya? Kartingam, Mindo. Saan mabalin makita na ka ni Jomar, akaanakak? Iso magnakan ititawa. Sige, lablay. Ay, makaamuditan. Tumpuak ako nakastayop! Jomar! Ay, kunakon kat nga damilagro mapaspasamak. Nang ko ti arasasyo ka ni ang tilablay. Anya, ay ikwa.
Kastoy na Jomar. Ang palawagak. Let me explain. Ay atak ni Antem. Ha? Denggam ti pa nagpalawag ko, Jomar. Ay, hagayatak atalagan kinilablay. Dungag kayo anaimbag, liisa anak ko, Jomar. Dan nagkinaawatan mi kinilablay. In short, agjuwa kamen. Day tatipod no, Jomar kaanakan. Lisa, agayan ayat kamin kanimindo. Jak amo no anya ti isong bat ko, Auntie Lovely. Tatang. Jak amo no anya ti maibaga ni Jomar. Kuha. Awan mo kay didakas na. Iso na lang ta. Anya nga tiyawag ko kung ka, tatang. Tatang uno, uncle. Ay ket kompormin a Jomar. Mabalin mo ti tatang ken angkel. Anya? Agpinakawantan Jomar. Santan niya agap apa, when agpistan. Ay, kuha tatang. Ay, stay, uncle. Ay, Kat, anya ti plano yo itan, tatang. Auntie Lovely. Ay ket agkalay sa kamin iti mabiit Anya, ay, nagbiitan. Ay na, nagpartak kamutan, Mindo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! ay, nabsuga ka. Nagmayatan ti mangan. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anya nga rod bakit? Nagado mo ti pagtugawan dita. Dito'y nga rod ti kayat ko takod tyon, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Dito ka nga rod na. Anyaman nga tan ti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Taiso ti pangrabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kuna nusi ka. Ay, masadutak. Asino nga rito jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot jay doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga iga daw, nanang. Iso nga iyawat yon, di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500? Ay, nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagi jay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang mat ngay day jay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan ang... Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagas tapay di taag milk ti tapay lakay. Milk tea. Napay dapat na bati akwarta. Wun, ado tinted ni nanang. Aya, ay kuuna. Ay, jak kadakkelan ti milk tea nga order. Ay. Isot order. Uray syakmet Kaya't ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon nam to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na. Naisam ka pa'y laang mat itinasami. Bayam ka day. Nakalukluk magkan.
naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksain. Kano agpada ta, adakkel ti tiyan na. Frederick, itulod nakman, ijayan ni manang mo, Marivek. Anyat aramidin nyo, Jay. Kat mapanak mo't umiliw ah. No kaya't da kay ama kita, di iso dati umay diti balay nga umiliw. Si kay ki dinti mapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaran da. Narigat abiro kun di balay da. Naganak ngatan ni manang mo, Marivek. Damagag to ano, awagak. Kaano nga awangan? No adalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay haday ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo ni Manang Maribikon. Apay nagnginan. Day ta igado alot-lutwam 5 gasaot. Ita, day ta load mo manan 5 gasaot. Nangina amin ang magatang itan. Kasanungay lakay no agsarita dananang kan Maribek. Kat umay agpasukon dito'y ni nanang. Saan to mapasamak dahi bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni nanang. Diyak nga rod ipalubos ang mapasamak dahi ta. Akulit ka ah. Sabalin ati agnumar iti pensyon na no kwa. Rumbeng ada tati agnumar. Rumbang laang ah. No adda dito balay ni Nanang. Gatangan tati kayat na agatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw Nanang. Saan ka na makontak ni Manang Maribik? Taapay, Ang mga no sinukatan natin, number na, wano, awan siguro signal. isu nga raw nga ibagbagakan ka nga ipanak ijay. Rumwar kami kan ni bakit. Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay, kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni manang mo, Marivek. Ay, mangtad kay ki din. At damo mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikanak ah. Siyempre mo na. Ang sakbay ama pang kamakitong mapantapay man agmelte. Mabisin ka manan. Kinukalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti agmelte. Ay na, ad-adda alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka ni Milty ta. Nakadakal lang kanya ka. Uy, nalpasan. Nag-order ako. Manang Maribek. Ah, Adda kayo matgayam nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. Eh, Kat, kumusta nga ni nanang? Ipasyar yung ija-balay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay nga'y adi na kayat? Agkad ure pilitan may. Saan ka de, honey? uwan, pudno day ta. Kasladda kabutang na ijabalayaw. Ne, anya nga'y tikabutang na ija-balay me. Ay, manang. Dapat jitarakin nyo ang nagdadakil nga asaw. Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakon mi nga aso, imported dagijay. Iso asaan da nga agkagat. Ay napanag ko na kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakon mi. Kan apay ko maakabutang ni nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti tarakon mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ad ampas dagiti tarakon nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipan dati adu adara. Parasite dagijay. Inka ngamin ipasyar ni nanang mo ijay ayandama ng Marivek. Saan nga rin mabalain?
Uray apagbiit lang. Ay, mo, nung inted ni nanang tilibrita ka ni Manang Maribek, di awanan. Di ewan pagbiagtan, awanin na. Ultimo milk tea, santa na makagatang. Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga rod. Kaya't ko pa'y nga rod di kadaktalan ang milk tea. Ay nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida ije pagmi-milk teaan ije palengke. Kasla dala ampas. Wala di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Ken saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga ro na saya ata, bakay? Wena, syakto man lati mapan mang bisita ken ni nanang ije balay da. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni nanang dito balay. Kit pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga ron ti pampanunutak, lakay. Saan da ka nun nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kayat na asawan, jay pensyon ni nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang no kasta. Nanang, agriin kayo ditan. Di pagpalingkik akwarta. Lukatan man lang day taridaw, anak ko. Madi nga mintiriknak, anak ko. Ay sus, adda virus yun, nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Iyawat ko kan kati kwarta. Ay, diya kaya tagsakit, nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, taiso ti mangawat iti kwarta nga iti Diyo. Frederick lakay. Napay, ayan nga iti kwarta, pagpaling kita. Ni nanang, agsaksakit. Adda virus na. Anya? Agoy uyag, kan saan na makabangon. Sus, narigat yung bakaran. Ay. Addan sapay sur ice na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta ken kuana. Di mo pa'y lain nalamoy. Mabutengak nga rod nga sakit. Kasano mo ngay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya ti makaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdakamaten da di amaribik nana. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga road no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang kamagpalingke. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agri-rain. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalit yun ang manok ko naman. Ket, day tagayam ti kayat Agumata, kakaiso na nga da dito ni nanang. Ha? Ni nanang, Bayang palaang, makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinateng akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na dayjay, sana napili. Ket, jay ngay nateng na. Yung kailibasan ng iti bulong ti marunggay di takaruba. Naglaka solusyon! Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick daytoy. Nasaya tay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Tao may kubisitaan ni nanang. Kumay mo ko ala din ha. Daapay? Uyag nga uyag. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week ah. Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay ka kigdain. Ta umay mo alain. Ta mabutang kami nga umasidig kan kuha na.
Lakay, inayadam lang ti agmaneho, tamatagtag ni Nanang. Wen, bakit? Ay, Nanang, idiretso da kan iti ospital, ah? Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't ngamin da Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot ngamin adawat. Idinapigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang mga kaming kwartayo, ti kaya daking ka, Nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni Nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga eh. Nakitak ije post ni Manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alaan ano kasta. Ingkaalaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma akong nga agsidsida iti kape ken asukar. Oh, dagiti agas ken bitamina aginatang ko, Nanang. Anyagay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagitoy mat tinapay. Ay na, maramanak mo't laang ang di pensyon ko. Daytoy kat barya laeng ti kwartam. Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, Nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang, Nanang, tamapan ko kitaan. Ne, si kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni Nanang. Naimbagan kanukaya man. Ay, ita, tanaimbagan, alaan yon, ngam idi agsaksakit, kabuteng yu pa, nga asit gan, Asino na ita bisita, Marivic? ni Frederick, Nanang. Inala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet ka ni Nanang. Ni Manang mayt. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anya ngay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Anya Laki din! Bakit? Kinatang mo tayong pagatang ko asidak. Anya kalakit din lakay. No agsasao ka, kaslaawan ka balay mo, akadwam nga agsida. Ha? Sida tayo, kunamot Asan? Si Daklang na jay. Isungarod anang tudak iti gatang mo. Sida tayo amin. Sana mabalin ko na. Sumruman nga tanti kinaun nagtatel-tel mo umyong. Apay adida la pagusto ang metag. Ada ngamin sa bali alutaw kun putahi akayat kaw. Ay pambar. Anya lakit din lakay. Mala, no di kanto agparaman itilutwam, di kanto matrumaman itilutwan me. Nalawag ka di asaritaan. Ikaw na. Yan laki din. Nagalasmutan ti kas nga ugali ni Tatang, Manong. Apay aya. Managing bubukod. Ay, di mon ikikan iti kwartana. Ay ikaklata ata kaasim ay. Kayat na ti umawat. Ngam di namot kayat ti agpadawat. Isulat may mayat. Ay, Anya Laki din na ya. Bayam latan, talakayan. Awan pa'y gungguna na nga ama ti pagtaengan. Ala, bayamo natin ko. Lakayan ni Tatang. Iso asan tayo natutupan. Kadagiti madingay pakita na. Makapasurun mat ngamin, Manong. Ay, nakapuot kan itilakay ama naging bubukod. Ha? Ay, Anya Laki din na ya.
perperam kidi iti makan tapno di nanto mapanunot ti agi mo. Makarik nantaw iti bain. Ni tatang pay ti kunam manong, pilosopo alakay, awan rik nana akasta, saan asal puten ti bain. Ha? Ay, anyan ni tatang. Adda ka matan lakay. Anya ngay mo dayta nakasupot nga insang pet mo. Ay, tila makikita mo. Naa, masurun kan samat lakay. San man atila mapampansin mo kung masipsiputam? Apay, dakas ti agdamag. Natakas la interesado ka una iti insangpet ka. Kasla ambing am launay. Naa, anya nga min ayaday ta. Impaniguda ang kanyak. Basi ila day tayo. Iso di mo ambingan. Anya lakit din lakay. Di mo la maikat ti kinaimot mo. Ay aglisi ka man dita. Ay dulin ko day tayo. Sida agto inton rabi ay. Anya? Nanang, adamat masida ijeref. Kwa anak ko. Saan niyo asagsagiden dayjay? Tapno di kay makabasbasol. Ha? Adda ka di sa bali akabalay tayo anang iref iti day asidaan, nanang? Adda, Na, asino day ta akabarbaro akabalay tayo? kat ni tatang yu Anya? Nangilasin manan iti bukudan na? Nagimas matan di sida ngayon. Dulin nyo, nanang. Kilawin na kaldain kan dinakdakan. Adot na kang kaw, nanang. Sos, delikado anak ko. Ha? Apay ka day, nanang. Kwa anak ko. Saan gayam adelikado? Ngam inibus mo ka de. Saan magkiday, nanang? Amuyo mo tayo, nainutak iti sidain. Ay, agyamanak tanang ibati ka anak ko. Indulin mo ka day, sidaam na dyan, nanang. Wan? Saan? Wan gayam. Si Dakto. Nyalaki din na yan, nanang. Saan kaya mababae na mangibaga? No biddaw, tinaramid ka. No saan? Matartaranta kayo nga main. Kwa, saan ka nagbidot anak ko? Tikayat ko asawan. Saan ka madanagan no nailawan mo asinda jay naidulin amasida? Inibos mo kit di kuman takaasi kamat amang manggad. Ha? Nyalaki din na yan, nanang. Apay, asino tewan nakam na nang kisa iti nakadulin asidak, Siyak, ngam adanakam ko. Ay, unay kan. Ay, luko ka bakit? Binilbilin ka, di mo sagsagay din ti sidak itarabay. Dandani mo na ikisap. Naimasan lang amin, lakay. Ay naimasak, tanaimas ka now. Ay, agkakanat ka. Marik na, tikinaawan pain mo. Tamatartaranta ka sumungbat. Ala, basol kulatan tap na gulimakan. Anya lakit din aya. Maminsan pa yakalungam ti idulin ko ta pagsasawang ka itisan amalamlamo ti buaya. Ha? Kaya mga no mapapispisan ka iti orela sumango tarupam iti likunam. Awan sa matin ti limpyo kada kayo akabalay. Sina. Apay ka di tatang. Awan pa'y maidulin adiyo pakibyangan. Mitir at tataok. Maipapan ka di manan iti sidaan, ti pagkaskastaan nyo. Ay, tulisan kayaw. Rawat. Diyak pa'y nangan, tatang. Mga anak pa'y laeng. Iso adiyo ibagbaga at tulisanak kadarawutak. Asino nga ron tinangan iti nakadulin diti lamisaan a kinalubat. Amangan mo't no kinalong ti pusa iti karuba Nagdagsan di pandag kaw. Kasano malukatan ti pusa nga di kalab ti drum. Adamot ima jay pusa, tatang. Na. Binagkat na jay impandagyo. Yay. Lakay. Datda tayo nga agkakabalay. So saan ka nga agim bubukod?
Anya kita nga ibagbagamon. Sa lawasaw ka mga bakitan. Umyong, dakas ti ama, amang imot iti kabalay na. Ha! Sana tila'y bagbaga mapangkalob mo iti kinabuklisyaw. Na! Kat no si katibuklis ta ilamang mo ti makan. Idinto tada kami, kat irwar me ti malamot. Ay agulay makamanay. Danggam ti bagbagak. Tapno makariing ka iti kinapudno, maipapan iti madingay style mo. House town! Rawat kay kiday. Anya lakit din ti kasta pa nagsasaom. Ay, agpulo kay tulang inton madungiran kayaw. Anya? Nay, nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka de? Eh, kaya gapo tadamdamagam di bagak. Inak gumatang iti saltok. An-anwan nyo nga ti saltok. Katawan mat marabutit kada ipos dito balay. Nagagat kami ngamin kaninanang nga agdalos. Awan bibiyang kaw. Ay, agpupudot kayo matatang. Damdamagak laang mat no an-anwan nyo ti saltok. Pangabog ko kada kiti mangalong. Manaktak ka ba'y? Hinton ko malipata konti na gatangay. Ay salbag kiday. Ay, nanang! Mapan ka no gumatang ni tatang iti saltok. Anya kumangay ti saltukan na dito'y balay. Jackman ammo ka ni tatang. Ay, madadadaalan ti ulo na, gapo iti kinamanagim bubukod na. Ay, anya kit din ayan ni tatang. Saltukan na kano, dagiti mangalong. Hay, tila mapampanunot na. Anya lakit din aya ni Umyong. Kakon diti karnyan. Ay di mandalam kun ubing akar niti baboy ti katangag. Ay, magluto ak iti dinakdakan tapno maimas ko ti mangan. Ni, kayo magaya mang umyong. Naihimas ti sidama. Dalong kan karni ti baboy. Basit la ti katangag. Para la kanya tapno makamino sa. Ha? Di mo iraman ti sidaan ti pamilyam? Eh, sa bali mo tilutunda. Kinarigat no maibusanak. Ilakam ko pa ilati sa bali mait. Inyo, ibilang mo ka di asabali ti pamilyam. Ay, nagkunabot ta kasta. Naglawag ti kunak. Asa bali. Diyak mat imbaga. Ti pamilyak. Nagtiro kayo kasarsay Ay, ito. naglisi ka man. Ay, ipakilo man dahi ti dalam kang karni baboy agatagag. Basit, anayamon asagay sa kilo. May sa kilo adalam, kan may sa kilo ababoy. Tapno mabsog kayo, kan ti pamilyang. Eh, mabalin ano si katiag bayan. Ha? Kanya lakit din ayan ni Mang Umyong. Ibagbagada lang arudin nga imot ka. Kuripot ka pa'y, just case. Apay day ta nga ugalim Umyong. Tila pangilamlamangam itilamutam. Agkaiwarisan ti kuton. Apay, basol ko no umunag ti kuton diti balay. Naglawaan nga men day taref a pangidulinam iti makan. Apay, atay surunak iti kayat ko apang idulinan. Saan mat ngamin a maiparbang ti aramidam. Mapinpindam ti tuktok a pangilamlamangam. Tuktok ti aparador, tuktok ti kabinet, agduduma a tuktok. Tuktukan kan tupay. Ha? Amom no apay nga ikabkabil ko dagita iti kumpormi a tuktok. Yarig ko nga men alamutan tay dua apo sa dita. Awan mo ti pusa tayo ditoy. Kan saan mo't asumsumrak ditoy dagiti pusa ti karuba. Anya ngay dagita adwa pusa ngay bagbagam. Keda kayong ay kanisina. Anya kalakit din Umyong. Pagbalinan na kami matan amang ngalong akabalay mo. Ang dandan ni agpulon dagita mangalong. Uray kitaem. Anya? Naimas to'y sidak ngayong kargat iti lunchbox. Idulin ko dito yan. Kat paabayak iti saltaw.
Mangir na damo nga tan. Asino ti kulkulamam di taom yaw. Ay, Agkat katawa ka mad, akas lamang kukulam. ay gulay maka. Di naman bibyagan. Addaman nga tan indulin mo di ta malamot Ay, di na bibyagan. Tamok tagisip kay nay. Amuklatan, agkurri manan, pinpindam amin asagpat kadatok-tok ako nak. Uray man makitam no anya ti indulin ko dito. Uray man arikapam no alaim no kaya mau. Apay nga raw nga ikabil mo pa'y lalita. No si papalubos ka, nga mabalin kong arikapan, nga alaan. Secret. Nadadaalan ti ulong, gapu iti kinamanaging bubukod mo. Anya lakit din akababalin day ta, jaske. Sumanaw ka. Ulibag ka man dita. Nay. Nanang, gets kon no apay agimatang ni tatang iti saltok. An-anuan na ngay, kat awan mo ti marabutit, kada ipos diti unag ti balay. Pangsaltok na siguro kada tayo amang kisay, wenno mangala iti iduldulin na asidana. Aniya? Wen, nanang, iso a super annadlaeng, no aggaldalos ka kadagiti paladpad, kada sagpatan, kada tok-tok ti aparador kan kabinet, amangan numasaltukan ta imayo. Nukas ta nga raw, ay kat, jakon daldalusan dagiti tok-tok dita, taamangan no siyak pa'y ti masaltukan. Wen, nanang, bayan tayo ani tatang matlaeng ti masaltukan. Uwan man nga agpaysaw, sa anak pa'y lang agpunas kadagiti tok-tok ti tokador, kada aparador. Urayak pa'y nga adda maala ti saltok ni tatangyaw. Very good. Awanin ti mangalong iti anyaman nga idulin ka. Ay, natunugan dagiti anak ti Diablo. Anyat sasawom dita? Ah. Kasla kalabagtet nga umis-isam. Wano, agmanmanyakan. Sasawam, asino kumangit ti pagmanyakak? Sika, nung ka, niber. Murang alaklakayan. Da, Day takit din ti almanag. Makaamo kamanlangan bagtet. inayadak agaw atan tay fried chicken, ken fried beef at tapang indulin ko iti tuktok tito kadar. Gaw atak latan dakkelamay. Basit la atil ay magawat ka na. Anday! Anday! Nakukaw mo. Nalugalan kan. Anday, mataya ko na. Pagkakatawa ka lang itagiryaw kan. Ay, bagtit at talaga. Paglaki niyo ospital, anday, natukol sa tiramay ko. Ayan natin natukol. Awan mo. Nakasilpo matagitiramay mo. Saan mat natukol? Ay, nagutan. Ay, nanarumagsan tito lang tiramay ko. Nasaltukan. Ay, Aniya? nagpingsan. Pa nakasaltok na. Anday! Day ta ti maganab, ti managing bubukod. Yang lagi din. Mamatay lang aron na taon. Iruruman nagpay anday ka. Manak baraw, tay simbang puwet kakat impanak iti ospital. Ay, nasalbarang iti pakatayak. Saan nyo nga ipatay day ta, tatang? Na-x-ray kayo mutin. Saan anaderder tito lang yaw. Nasaktan kayo lang. Agyaman ka, ta saan anaputag, dagiti ramay mo. Ay, nakaginawak iti pain reliever nga inyinjik da kanyak. Kan impatumar da. Umimbag ton day ta, tatang. Igidan mo matan, apaimbagan, tinagalas akababalin mo, umyaw. Di mo ni balikas pag-asim bakit. Tamukon.
Ija kunti madya ka babalin ngay bagbagam. Ay kat, nasaya at no kasta. Bakit? Yung ka man ibulang daya asaltok idilaon yon. Saan ah? Ah, Salto kampay dagiti daduma aramay mo. Tapno maikati kinaimot mo. anya kalaki din bakit? Nakaamiri siya nga rudan. Imamagdak pa lang bait. Ala ah, tapno di mo matkuna, maawatan dakan. Kasta talaga ti tao lakay. Ah, Sala makapanunot no maikan iti pagnakman na. anya laki din. Ngamjak ibagbaga adakas kaunay. Awan met ngamin piman ti kanayon ang maigatang mo iti naimas. Isu akayat mo ti agidulin. Tapno addan to si dam para iti sumarunaw. Saan? Talaga kaya nagbalinak ama naging bubukod kan imot. Ba nag-arumbag lang ay katekon ta dakes. Kan nakababain. Ala, saan kayo nagpanunot? Kundi kagsasaon. Siya kon a mismo ti mangibaga ama punas amin din dagiti banag kanyak. In short, agbalbaliw akon. Agyamanak no kasta tatang. Kundi kay madanagan. Takanayo na ngay sangkutan kayo. Iti naimas amakmakan. Tangimaton ti sweldaw tatang. I-blow out kayo man amin ita. Hey, nabarok. Kasla na punas ti sakit ti ramay ko. Awan daytan tatang. Inagasan da kayo mo ni di ospital. Kun kumplito mo ti ginatang ko nga agas yaw. Agimbag daytan tatang. Mapantayo kay din ta. I-treat kayo man amin. Agyaman kami nga rod, anak ka. Ala, hintay nga rodain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Anya Laki din! Mami, sige mo na. Igatangan ako na iti baro ang cellphone ko. Aniya, agpagatang ka manen, kat awan pa'y makabulan, manipod ginatang ta ti cellphone mo ah. Daanan! Saanan nga iso ti uso ita? Anya nga ro ti uso ita? Uregisag 40,000 ang cellphone. Nagnginamutan? Kaya't yung nga ron akan tsawandak dagiti babarkadak. Siyaklaangan ti daan ti cellphone na. Sapay awan kwarta ita. Kat mangibaga kayo kinitatang ah. Sigin mami. Please. Nagmayatin di pa nagmasahim ni tabokot ko bakit? Makaparelax talaga. Amok ka na banog ka nagapo ije bangkag. Masahim mo tin nagito'y sakak. Nagsakit ka ito'y dapanggaw. Nagbugo ka mutlaang itisakan. Nadula amay, mapasmanto pa. Sapay nakarangrang yad mga rod. Ilutom ki ida, hintay turog ko. Lakay. Ada ko maibagakan ka. Ha? Anya day ta, bakit? Kasapulan ka nun ni Lorna ti baro a cellphone. Cellphone manay. Kaano lang idiing katangam. Naila ko pa yan, Jenwang. Saan ka nung aminin nga uso ti cellphone na ita? Ay, Stone. Binulan mo la gumatangay. Anusan na pa yung cellphone na? Nay, ape ating madder ka. Saan mo pa yung nailo dito sakak? Mangted ka iti kwarta nga igatang ta iti cellphone ni Lorna. Ay, Stone. Awan ti kwartak. Bagbagam ki di ta anak mo. Nga isardeng na iti kinasosyal na. Ta saan na abagay? Amumot na ni tatang mon. Kayat yung sangon? Saan na akayat? Nyamot ni tatang? Nag-killjoy! Saan kan nga agmisuot tamang ipamuspusanak? Talaga, mami? One. Yay! I love you, mami! Kunaklakit din saan ka amaranaan diti waiting shed. Mabalin ka di, kat inaldawa ka lumabas sa papan agsingsingir iti pautang ko. O, anya ti matsapol mo? Amangan mo, mabalin ti umutang.
Ay, kunakon ket kasapulam iti cash. Mabalinti 40,000? Ay, mabalin Anya tikat mga panagbayad. Inal daw, wenno, di Domingo. Lorna, apay ngagpagpagatang kamanan iti cellphone mo. Nita, tanga talaga. Pangalaan mi iti kwarta kininanang mo. Ada kwartayo. Adda nagadumot ti paggastusan may. Basta. Ipapilit mo launay ti kayat mo. Imbag kumamo no baknang tayo. Kat na naglawa ti daga tayo. Kayat mo asawin, ilako tayo ti daga tayo. Tapno magatang mo amin na kayat mo. Kunakon ket, sikat ti masabat kolor na. Wow, nagparibandam na itabuok mo, girl. Ijay para lortigayem mo Becky. Ay, ijay. Isumod lagam ang nagpintas, nagsilang, nagpintas day ta kolor na, violet, bagay musika, manong itim bayad mo. 7,000. Ala, nagngina, ang mayat sika, san abali, taado ti kwartam. Ay, kat inted ni mami No kasta, inted na niya inutang na kanya, Anya? Imutang kan ka? dimpeam mo, 40,000 sika. Di Domingo kano ti panagbayad na. No kasta. Adan igatang ko iti cellphone ko. Ay, super duper, sosyalera ka talaga, Lorna. Agtip-tipid tayo italakay. Kitwan, narigat tibiyag ita. Isu nga anusan tayo pailaang ti dinangdang. Way, ore inal daw adinangdang ti sidain tayo. Awan problema kanya. Olor na, ada kamat gaya man, o may kantamangan tayon. Kapay naggapam, narabyan ka man na nagawid. Bayam ka din, saan mo nga ungtan. Agtugaw ka dito eh. Ay nga, matanda ta si daan. Nagpakulay ka man iti buhok mo. Ni tatang tila dildilawan na. Bayam man nga minan lakay. Di mo ka di kahit anapintas da ito yung anak ta. Winangam gastos. Agasam na ita di Domingo nga agpaparlor. Conformity style kun kolor dagiti kukuna. Sukat iti kolor kun style iti buhok na. Saan na nga min nga amo ti uso ita? Colorful ti awag iti ray talakay. Mangan tayo kit din, olor na. Agala kan iti sidaan. What? Ew! Anya dahito ka sidaan? Kita am dito nga style mo. Kasla kaariyak mo pa yun dito sidain. Nateng dahito'y anak ko. Dinangdang ko abulbulong. Agsitsida ka mat iti kasto idiubing ka Amo yumat nga allergic ko ti atabagong na. Ngam dahita pala dinangdang ti apanyulot-lotun. Mami! Mabait lang ang anak ko. Agin inawak. Umay kanta ito duty inutang yung akwarta. Di mo pigsaan, tama nga numangag ni tatang mo. Pudno ka di nga imutang ka, mami? Katuan di nakmot ngamin sardangan akulit-kulitan. Adan baro a cellphone ko. Thank you, mami. Di nakarakupan ang mga numatong bata. Nakaragrag sakak ngamin. Adan maipasikat ko a cellphone ko. Ay, unayin ba kay? Nagpudot unay dito'y bangkag. Ay, agreklamo ka pailaang kat manalon ka nga rod. Nagsakit pa yun ti sikit ko. Ano sam, ta saan kamot nag-eskwela? Ni, aldaw gaya man, inakagluton. Kunak man no may mangbalon ni Lorna. Ay na, amo na ayamot ti agluto dayjay. Unay mo tay. Inapoy laang magkindinangdang di namaw. Apay, di mo la sinurwanay. Maibagay mat karon iti langana ti agaron-aron. Dahitaka nga may, tabinaybay am nga agbali na sosyal. Tumalna ka man. Pag-aayat mo lang, awagan na, napintas kun sosyal. Ang saan na mo't abagay, tamarigrigat tayo lang may, bakay. Siyak ka di pa'y
Apay payapayam? Kituan, pasensya kan atay na yabang ka. Mapaina ngamin asumra, di ta nakasosyal a restaurant. Kadwak amang mangan dagiti babarkada. Paano mapasosyal? Ay, mong gayam. Inayaban ka, tayo bagamang kaninanang mo. Hoy, excuse me. Mami ko na mata. Ah, mami? Sige, whatever. Ibagam ka ni mami, tagbayadan niya inutang na. Apay, panagbabayad ka din? Katanya ngay, di domingo nga agbayad, kunana ide. Ang sana nga agpakpakita. Anya nga to no i-message mo laangan iti messenger na. Ay, katwa na. Anya iya, ti account na. May agtudon samot ton. Agarbis laing. Inakakasa na dagiti nila baak abado ni Lorna. Agasumanday ito. Tas si kapay gayam, ti manglaba iti bado na. Saan na nga rod akayat nga i-washing ko ta madadaol ka no sapay puro a branded. Unay kita pa ng parpariga na dahi tang anak mo king kan bakay. Nayada ka mo gaya man, Lorna. Wan tatang. Ingka mga anay. Nalpas kami nanangan kaninanang mo. Anya ti sindayo. Ay kat dinangdeng isubot yada. Nang restaurant kamin kalagiti babarkada. Imbag man ta parista-restaurant ka pa'y gaya man. Da kami naganak mo. Polos asaan kami makapangan iti restaurant. Kasano mga men? Puro nagnatang nga bulbulong ti sidsidaan tayo dito balay. Mami, agin inawak, mangan kan. Agsingsingiran ni Kashmira. Jay kano inutang yo. Aywan gayam anya. Ay sus pa nagbabaya dun. I-message na ka kano iti messenger mo. Imbagam day takan kwa na. Kat, anya nga iti kayat yo. Umay na kay singiran dito balay. Na makita nga ni tatang. Ay amang ano ag-message nga agpaisom. Kitaan niyo ti Facebook yo, mami. Maaguray talik pa sa klaang dito yung inawak. Nag-message na agpaiso ni Kashmira nanang. Kan ada friend request na. Hindak kayat a friend dayta. Kat i-delete yun na. Ay talaga nga i-delete kon. Ang amjak mat amo no kasano. Siya kun ti mang i-delete mami. I-block ko pa ikit din na. Day ko masaan nak amasingir iti Facebook. I-block ko nga ro dun. Wow, i-block mo. Anya ti pagtungtungtungan nyo rita nga gina. Ni tatang. Ilamang mo reta cellphone ko. Wan lakay. Maturog kan sumarunuak. Nga terapi, balikid ka balikid. Jak nga ron makaturog. Apa aya? Nagkapiak nga minitay. Ay, makadisturbo ka iti panaturog ko. Maturog ka laang ka di. Ay, hanya matikas to yabiyaga na ya. Awan lang arulin ti kape. On pa iti asukar. Kat napudot latan adanom Punay mo ta sakripisyon na ita. Di ka lang makagatangan, iti kape ka na asukar. Manulaang may. Ano santa kadilatan no anya ti adda? Apo, Yolanda, adak. Ha? Yolanda ka no? Iyoko, Yolanda. Ay sus, anya ti aramida na dito dayta nagalas abakla. Apay aya? Alabay siyak ti mapan makisarita kan kuana. Si kamot, umay kapaymot dito balay. Ay, kasano mo ngamin, in-block na kamot din ijay Facebook. Nagkulit kamot ngamin. Agbayad ka ngaminin Tano saan ka nakulitan? Awan pa'y nga rod pagbayad ko. Anya? Kasano nga awan? Nagbayagan yung utang mo. Tumalnakas, ano apigsaan ang mga numangag nilakay ko. Kano ka nagbayad nga eh? Ne, anya bayad? Awan lakay. Ala agawid kan. Ay, saan nakapagawidan? Agbayad ka pa yung umuna. Apay aya, anya ti problema? Awan, mo nagkakit din. Nas ka na mamon nila kay mo, nga dadakkel nga utang mo kanya. Ha? Utang? Di ka lang makaururay mo at agbayad akto ka di. Mano ti utang naging ka? 40,000. Ken, di na pa'y pulos pinaunaan. Heh, anya, nagdakkelan agatad day ta. Inan anong day ta agatad Yolanda. Inggatang na iti cellphone ni Lorna. Anya,
Naggastos ka iti kasta kadakkel para lang iti cellphone ni Lorna. Agasam na ita. Agtutongtong tayo madamdama. Anya? Oh, anyatim ako na ayaw. Apay asaan kayo magtagtagaray? Saan yun sa amin lang agimbagak? Nangagmilakay. Saan ko mabalin ngay lako dyan wang kaw? Taiso ti pag-aradaw. Total, da kayo umit ti nakakaammo ngay mutang. Da kayo nga raw, tirumbang ngagbayad. Anya? Ikarik tatang. Saan ako nagpaspasosyal? Ay, rumbang lang. Nya laki din day pasosyal ka. Awan pa'y mo titibukod mo abiro. Agpasosyal ka, nodantun bukod mo pagbirukan. Nya laki day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.